Аԥсны астолтә қьаҭымпыл аӡырҩаш ҳара арҭоит. Ҳаицлабрақәа рҿы хыԥхьаӡаа рацәала ҳалахәылацәа ҳалаӡшәа бзиақәа ҳаадырԥшуеит. Аспортсменцәа агәаҳәа рыла ҳирыдыркылоит ас еиԥш аиндаҭларақәа. Ҳанифа Вауԥҳа абар уажәшьҭа бжьшықәса ҵуеит астолтә қьаҭымпыл лҽазыҟалҵоижьҭеи. Изныҟамкәа Аԥсни уи анҭыҵи ҳаицлабрақәа лхы ҳалалархәхьеит. Ҭак ԥхықәралакь дазнеиуеит ари аспорт хкы, қәҿиаралагь илыцааиуеит. Дара изгәаԥхоит астолтә қьаҭымпыл. Астолтә қьаҭымпыл Астолтә қьаҭымпылаҟны сара ирацәаны изгон актәи аҭыԥқәа, аҩбатәи аҭыԥқәагьы. Урыстәылагьы астолтә қьаҭымпыл азы асоревнованиақәа ҳалахәын, уаагьы ҳгон аҩбатәи ахԥатәи аҭыԥқәагьы. Сара астолтә қьаҭымпыл заԥхьагьы сҽазаҟасҵалон. Атурнир аартра мҩаԥысит Сергеи Уасил-иԥа Багаԥшьихьӡ зху аспорт ханаҿы. Аӡбаҩ хадас дыҟоуп жәларбжьаратәи акатегориа змоу аӡбаҩ Игор Ерофеев. Ари атурнир раԥхьаӡа акәын астолтә қьаҭымпыл азы жәларбжьаратәи фестиваль ҳәа имҩаԥысуан. Аха анаҩс ҩнызқьи абашықәсазы зыԥсҭазаара иалҵыз Омар Кәарҷиа игәалашәара иазыркит. Аицлабрақәа ҳеиҿыркааит Аԥсны аҿар аспорти урысқәа рзы аҳәынҭқарратәи еилагьи аҳҭнықалақь адепартаменти Аԥсны астолтә қьаҭымпыл азы федерациа ҳрнапхьарала. Ԥшьынҩажәаҩык рҽаладырхәит, уаҵәы еиҭа аиҳабацәагьы рҽаладырхәит. Ԥшьинҩажәаҩык рҟынӡа ҳақәгәыӷуеит, абас абри ҳтурнир иалагӡаны рхаладырхәит, ҳа ус ҳақәгәыӷуеит. Аслан Џьопуа, Руслан Орлов, Аԥсуа телехәаԥшра.